Aprang si KARDOM kadok kave KARBITH 2.0 YouTube channel long ke langara do ana fans tame lapen pini bang ke nali tum labang so video long ke thek pon long labang ke nona bang ke WhatsApp en si mate WhatsApp long si nali tum kinang so soda documents Aadhaar card PAN card lapen voter ID mate kaprek driving license layo ye documents tame nali tum WhatsApp long pen download ikmelo lapen ko son se kimi athema la banganali tum la bangso video long se klarda galam bang chini ponik po la sinali tum la bangso YouTube channel long jong se nang ka homri milang polte ka chingon pen subscribe igon lapen adu hesta me belarjan thekloin dax taminali tum ber ponik denon la la polte monon pinili ajada sonle la bangso YouTube channel long upload taminali tum a mobile long an notification nang le da prang penangli tum stame ka chini da prang yofano tangte ko son se ka download ningma WhatsApp long pen PAN card Aadhaar card la bangke non nang le tum la bangso video long klarda galam lang ponigon litum ka download ya phan labang so number na litum WhatsApp along save ik nang po la screen along na litum number thek long 9013151515 labang ke na litum save ik denon azad amen penle na litum save ik ta chogla la penali tum la logo thek long my government help desk 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव डिजिटल इंडिया लसन लोगो नलितुम लोंग थेक पन लोंग एक पन नलितुम ला व्हाट्सएप प्रोफाइल लो लापन नलितुम सेव एक एलो पोलते कोसन से नन का डाउनलोड नहीं मला बंग सो पुथाक निली नलितुम फान नंग पचिनी एक पो नलितुम एसएमएस अलोंग के तो दम नहीं ला बंग के हाय हेलो पोले नलितुम सेंड एक तमे नलितुम ताला ko person manali tum ka download la banali tum dakpen aprang si ki cheng hot bang hai pule nali tum sen iktame nili dak hai pu sen ik elo nali tum theng nu mase la pendana arju ikpo hi how may I help you today nali tum panason na arju ikpo la penali tum dak tok don thuigon ko person senali tum ka download ma la bang so amen banali tum tok igon driving license voter ID lapen son thak si kapre documents Aadhaar card lapen PAN card lahai huis taminali tum dakpen download ik long po nili dak PAN card nili dak pui tok don ik po PAN card download nila son tok don po lapen send ik po nali tum nanglang don igo process pangke lapen nili dak PAN card download pen send ik elo lapen nali tum dak screen along thek loin dak copy SMS dak pen reply to man nali tum great please enter your 12-digit Aadhaar number without any space nali tum dak thek pon long igi lapen no Digilocker use Aadhaar to verify identity use and also enable the electronic document access nali tum labang nali tum dak pen thek pon long ikpo lapen hormu bang labang Digilocker apps pen stame labang asapso ali dak link do la sinali tum labang so PAN card ke download ya pan dak nali tum Aadhaar number bang puthat nali tum send don ignang po kela dak labang so SMS along reply don ignang po lapen nili stame dak Aadhaar number bang tog ik elo lapen nili non send ik po nali tum stame send igo Aadhaar number tog ik pen lapen Aadhaar number along stame Aadhaar number long kipidon a mobile number along stame OTP bang nang send ik po lang litum labang so OTP na litum puthala SMS along pi ik nang po non nili dak OTP bang nili dak berpon to ik po nang litum thengno OTP nili ber ik elo lapen puthala litum send ik nang po OTP bang lapen OTP send ik elo lapen nang litum thengno dak thot SMS bang to ikpo lang litum padak penang pothai ikpo lapen nalitum dak theglong iki labang so Aadhaar number pen bang killing bang kenang litum dak theglong ingsi bang da option do Aadhaar card lapen ingsi bang PAN card verification record nalitum kolobang ma download lapen nalitum just driving license double driving license lapen ason son dak documents tame dak pen nang klang ui serial number lapen nalitum dak pen chong wadon ignang po kolobang se nalitum ka download igima nili dak 2 number abang nili dak ber don ikpo potha nalitum SMS nang tok don ignang po number 2 nili dak number 2 tok ik elo lapen potha nili send ik elo number 2 lapen dak please allow me moment to get your documents here we go please find your PAN verification lapen dak nalitum lason thek pon long ikpo lason laki thom SMS dak nang send lo nalitum thek long igi please allow me
to get your documents. Here you go. Please find your point verification record. Lapen please select one option to proceed future. Lapen nalitum jang se other kapek documents pula other documents to ikon lapen min menu pulte nalitum putat min menu option nam klang ikon lapen nalitum dak tek ponlong ikpo pan card bang ke dak details nalitum dak lang long ikpo lanang sen ik elo documents bang ke nalitum la screen long tek ponlong ikpo Digilocker point verification record nalitum dak da la download option ri la bang sodim ber inglo la bang pdf file la pen nalitum non download iglo the screen long tek ponlong igi nalitum la pen dak income tax verification record nalitum puthot dak ber tu iglo la pen la pdf ke lang file pen nalitum open ikon ni drive pdf viewer ni dak open iglo nalitum matheng nusi lapen lalo income tax department pan verification record nalitum da pan number teglong po pan card number lapen amen male gender total la pan card da qr code lapen total da verify digital signature verify lo dag nalitum la screen along tag ponong ikpo lapen dia ik thal bang nili pura bang paklang dakon elok lar dak pen bang athema la bang si documents hor mu pen ak pasi nili la blur bang pik der lo lapen nalitum stame non bang ke joy ke kapre ka website long dam depin ben stame nalitum la whatsapp long pen stame ason son documents nalitum download pon ikpo jo download pon iklong jo lambang lalo lapen nalitum jang si download ning hang pulote nalitum stame try go lapen puthot nili number bang ke nalitum pan nam pek lang pon ikdet po number bang lalo screen along nalitum tek pon long ikpol la bang sa number nalitum whatsapp long save ignang po lapen nalitum matheng nustame lason profile picture mat logo nalitum dakpen tek pon long igi my government help desk nalitum dakpen tek pon long igi lapen nalitum stame save ikdet non lapen ason son documents nalitum joy ke pen dak download ik long pon dakpen jalan chola asila son video kilang long bom ya fana nitum labang so youtube channel ma subscribe ingon lapen adu hosta me belo jan theklai hodakta nalitum berponi dan lapen video kan ma share on share igon kadu ka ve kar piang long rats tame pachini ikna tangte pinya video long mal anchola dume thakme kadu ka ve kar pe 2.0 youtube channel kilang ara don pan stame nilihin pen KARDOM